Levi Kibor murimi wa Kiruma kuma kaunti ya Baringo ndari akwa ngoro hari urimi uyu na niguo aturite ehocetie naguo hari muturire-ini. Thutha wa kiganda kia Shiruma kuriukio mwena wa Baringo, Kibor ni umwe wa arimi aria mekugunika amu riu thoko yacio ni nyandanduku thutha wa igithia kuma bururi wa China kuguciririo ni Kiruma kia guku bururi-ini. Nina azimio ya kuongeza shamba kuanzia hiyo nusu heka hadi shamba eka 2 ama eka 3 nikigrow. We have the opportunity to ask our local community to plant more aloe. Hau kabere o Kiruma kirendagio na ciringi 35 na thutha wa thoko ino kuhinguka merirwo mariguragirwo na ciringi 50. Usiwe tunasumbuka kwenda kutafuta kazi mbali, kuja uchukue shamba ama upate shamba uweke hii mimea ya aloe na itatupeleka mbali sana. And today China already started opening the big market for Kenya. So because of 1.4 billion population, we need a lot of these aloe products there. Kiruma kioikaine hari kuhonia mirimu kuri andu na mahiu hamwe na guthondeka indo ingi ta maguta na thabuni, na thutha wa kiganda giki kuriukio riu arimi mereirwo ona mbegu ni mariheagwo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.